uzokujwayela ungawari nomama phothomeso and wathi uzokuzwa umnandi yes athi uzokuzwa umnandi bese uzaba umdosa wena ungibiza ngamabungu wena utshela umntwana umnikeza amathenda ucabanga ngathi umntwana ngakuthomelela umbaba yazini angivume yonke into ne ungathi angivume yonke into ngiyavuma yonke into uvumisa ngithi ngikhuluma ngayo sengiyavuma nje khuluma umntwana wakho akhuluma ithina ngiyavuma yonke into ngiyarapela urapela ini ngiyarapela na kuyinto engiyenzile urapela komntwana wakho wenzeni nomama ngiyarapela wenzeni wenzeni angisho ngimhlengulile awukamhlenguli madoda angitsho ngimhlengulile kayingaki akusikaningi kayingaki thina nongasitshela inamba akusikaningi wena mawubonako ukuthi ukudlula kayi-5 ku-5 and for umntwana lomthoma sesemncane ungasitsheli nga-5 kuba yini lo uthi evekeni ulala naye every week and umpha ama-10 rand kuba yini mara mfo umfilela njani umntwana mara yazi ezinye izinto asisezinye izinto khuluma umntwana wakho wena khuluma umntwana wakho ungakhuluma abantu ukhulumela khulumela esayidini uyakhuluma angithi ekhaba omkhulu vele abangithandi bazomfekisa zonke izinto bathi ukhulume yonke into ukhulume sokuthi abangithandi vele okay wena ngithi wena mina ngizokubonakala ngisola ngumuntu wrong angifuni ukhuluma nithi angifuni ukhuluma abangithandi yazi okay akhulisa usitshela ukuthi abakuthanda sikeni rawo endabeni zokuthanda sikhuluma ngomntwana ukuthi abakuthanda akusinkinga zethu inkinga zethu umntwana nje bona lokho bathi umntwana mara uthi angisho bangizonde bakuzonelota bangamtshela umntwana kulalele phungizwe mara uthi ukuthi kaningi bangamtshela wena kayingaki maybe kayi-5 mara uyafana kayi-5 akusikaningi kayi-5 ngoba yini ufila njani like ngifuna ukungibuzela ufila kanjani for uyikhipha le nto yakho le icala ukuthi ingangani uyikhipha uyifaka ngaphakathi komntwana ombelethileko ulala nomama lomntwana akho uphinde ulale nomntwana akho uthini bombona njengomfazi uyazi ukuthi awudeserve ukuphila wena uyazi the way ungisilinga ngakhona uxolisa kanjani kose uxolisa emphakathini nebantwaneni angazi nokuthi umphakathi uyokubona njengani sikususe emphakathini ngoba ekugcineni kwelanga awudeserve ukuba la emphakathini zibuze ukuthi and then kokuthoma bathi wakhipha umuntu ilihlo yazi lezo ngikho ngithi bakhuluma ezinye yabona ukuloko ematshwaleni nasiloko simajida and then umuntu bangene naye sefana nomsana lo basho ngithi mina ngizomhlaba ngemuva lo wayithaveni lo yazi bekangena indaba umthokozisi bekangena indaba kalukazi kamanakhe lo engihlala naye ukuthi ngingabene naye utshela umthane ekhaya ukuthi phuza uthabe ekheni ukuthi angaloko abethana nolokazi ngithi mina waye angiphuzanga ngimthembisa umuntu mina because ukhipha abantu amehlo angisana nabanazo wena ithi into eyi-1 yambona umsana wakho lo una-17 years umzwile ukuthi uthe baba right room uthi yangithanda unarulala nabantwana bekhaya uzitshela ukuthi lo angihlala naye mara bomtshela ukhulumile ukuthi wena uyi-step father sakhe and uthanda ukumtshela ukuthi uyamthanda mara kari wena angishayisani naye esikhathini esiningi ngibona mhloko labo oshayisana labo angisho ngibonako uyambawa imali bese ngiyamnikela nanginayo okay manje asibuyele kulo uthulele naye kayi-5 lo umntwana wakho lo uzizwa njani marithaba usulala nomntwana wakho lo kubuhlungu yazi into le yazi nanganitshela ukuthi mhlawumbe mina ngendlela engingayo kwenzakalani kimi kubonakala ngimuntu omunye ungathi ukhuluma amanga ngizothoma intolo sichazela mngani angisi-right empilweni bami ngiyagula ngiyagula ngimuntu ohlangahlanganayo kwesinye isikhathi nanje ngibhizi komunye umama and nanje kwekose ngifuneka 1.2 ngikhambe mawuthi awusi-right empilweni into le kwenza ukuthi ungabi right empilweni ngiyokuthi ulale nomntwana bala two eziningi nanje angitsho bengiqeda ukuthatha amatrayisela mina ngifuna ubuyelele kuleyo ukuthi awusi-right empilweni ukuthi ulale nomntwana wakho uyachaza ukuthi ibanga lakhona yini mara ngifuna ukuthi uze lapho ku-statement leso sokuthi wena ukuthi awusi-right empilweni thats ulele nomntwana wakho ngoba awusi-right empilweni
yazini bro mina ukuhlangana